u vreme dok je Niš bio ratna prestonica Srbije, jedna zgrada u Nišu bila je zaista dvor i sa mnom su ljudi koji su nas danas podsjetili na to i dali nam neki zanimljiv predlog. Pa evo da ih predstavimo: Aleksandra Stojiljković i Ivan Jocić iz Udruženja Kraljevina Srbija. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Vi ste nam danas, u stvari, danas ste nas podsjetili da je za vreme, u to vreme, dakle na početku Prvog svjetskog rata, kad je Niš bio ratna prestonica, bio kralj i da je jedna zgrada u stvari bila kao dvor, je tako? Da, u ovoj godini obeležavanja ovo 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, Udruženje Kraljevine Srbije pred kraj godine je pokrenulo dve inicijative. Jedna je da se na zgradi, sada poznatoj kao stara zgrada Radio Niša, postavi spomen ploča, jer je činjenica da je u toj zgradi bio dvor, zvanična rezidencija kralja Petra I tokom Prvog svjetskog rata, dok se srpska vojska nije povukla prema Albaniji. To je prva inicijativa. I druga inicijativa koju smo pokrenuli prema Skupštini grada pre jedno mesec dana je da se baš u tom delu grada, takozvanoj gospodskoj mahali, promeni određeni broj naziva ulica. Tačnije, da se određenim ulicama vrate stari nazivi. Znamo koji su to nazivi, tako? Znamo, a da se pritom na mestu gde stoje ploče sa nazivima ulica stave svi nazivi ulica hronološki kako su bili. Ima nekih ulica koji su više puta menjale. Naprimjer, ulica Lole Ribara, to je bila ulica Krunska nekada, ali ne umanjujemo značaj Lole Ribara u uopštoj istoriji Jugoslavije, da kažemo. Ili recimo ulica 7. jula, to je bila Dvorska. Ulica Nade Tomić je nekada bila ulica cara Nikole II. I sada s jedne strane nikako ne smemo zaboraviti ulogu ruskog cara za vreme Prvog svjetskog rata, jedini iskreni saveznik Srbije i srpske vojske, u to vreme koji je svojom intervencijom praktično i spasao srpsku vojsku, pa su saveznici je prebacili na krv. A s druge strane ne umanjujemo ni značaj i ulogu Nade Tomić u Drugom svjetskom ratu i u tom kontekstu predlažemo da se donese odluka o formiranju nagrade i dodeljivanju godišnje nagrade sa njenim imenom, koja bi se dodeljivala Nišlijkama koje su se istakle u sportu, u poslu, u materinstvu i tako dalje. Ženska nagrada? Naravno, ženska nagrada. Ima dosta Nišlijki koje bi bile kandidata, ali hoću da kažem, to je ovako bilo zanimljivo i sama ta ređenje naziva bilo bi u stvari jedan deo istorije. Prosto nekako bi, čini mi se, ovako podiglo značaj svake te ulice, prosto, ne znam. Jeste, znači, mi nismo ni za kakav istorijski revizionizam. Svaka ličnost i svaki datum ima određeni značaj, pozitivan ili negativan u istoriji i ovog grada i uopšte Srbije, srpskog naroda, i ničiji značaj ne želimo da umanjimo. Ali pravda je da se te ulice zovu onako kako su se na početku zvali. Aleksandar, nema ženske nagrade u Nišu, a bilo bi dosta kandidatkinja, recimo, za jednu takvu nagradu. Da, zbog toga smo mi zapravo smatrali da je to veoma pametno, s obzirom baš na broj Nišlijki koje bi mogle da ne dobiju takve nagrade. Dobro, ja znam da negdje sam čitao nedavno da se recimo sad još uvijek ne zna, da se vrati malo u priču o Prvom svjetskom ratu i o dvoru, da se recimo ne zna baš u kojim zgradama je bilo koje ministarstvo i tako dalje. Evo, bar ste nas podsjetili gde je bio dvor, ja sam to sad prvi put čuo, stvarno nisam znao. Puno toga zanimljivog ima iz tog perioda, a nekako smo imali skriveni taj deo istorije kad je Niš u pitanju, uopšte kad je Srbija u pitanju. Znate kako, pošto dosta članova našeg udruženja u Nišu jesu studenti istorije, odnosno svršeni istoričari, a u planu aktivnosti za narednu godinu mi smo predvideli obeležavanje određenih datuma. Jako i se hobistički bavim istorijom, sam se iznenadio, neke stvari nisam znao. I to su vrlo afirmativni datumi, vezani su i za istoriju srpske monarhije i vezani su za Niš. Jer neke bitne odluke, recimo za osnivanje Kraljevske akademije, to ne znam da li neko zna, odluku je kralj Milan potpisao u Nišu, na primjer.
ovde je bio još jedan dvor. Niš jeste bio, da, Niš jeste bio druga prestonica Srbije. Za vreme kralja Milana, posebno za vreme Obrenovića. Dobro, ajde kažem nešto o udruženju. Moram da priznam da i meni udruženje poznato tek od nedavno, znači prosto ovakvim akcijama postajete poznati među Nišlijama. Od kad radi, šta je cilj? Što se tiče udruženja, udruženje postoji još od 2008. godine kada je osnovano od strane jedne grupe studenta sa Beogradskog univerziteta. Međutim, tada je bilo poznato pod nazivom Kraljeva omladina, baš iz razloga što su studenti bili inicijatori da se to pokrene. Međutim, kasnije 2010. godine iz praktičnih razloga povećao se broj članova. Tu su naravno ušli ljudi preko 26 godina i stariji. Tako da se naziv menja u Udruženje Kraljevina Srbija, što se je to održalo sve i do danas. Udruženje ima preko 18.000 članova. To je znači nacionalno udruženje, možemo da kažemo? Da, organizovano je u preko 50 povereništava i odbora širom zemlje. Što se tiče Niša, postoji preko 100 aktivnih članova, naravno tu je i staro članstvo, tu su i pasivni članovi takođe. Dobro, šta je cilj udruženja? Čime se prevashodno bavite? Udruženje, s obzirom da se zove Kraljevina Srbije, okuplja sve one građane Srbije koji jesu da se u Srbiji uvede, da kažem, vrati ustavna parlamentarna monarhija. Znači jedno monarhističko udruženje. Jeste monarhističko udruženje i naravno da na srpski presto sedne njegovo kraljevsko visočanstvo Aleksandar II. Karađorđević, koji jeste i prestolonaslednik. Okupljamo ljude sa raznih strana, različitih struka, različitih političkih opredeljenja, ali i u samim načelima udruženja i naravno, što je mnogo bitnije, važi i dogovor. Sve dnevno političke razmirice stavljamo na stranu i okupljamo se oko ideje monarhije, s obzirom da smatramo da je to uređenje i tradicionalno vezano za Srbiju. Imali smo samo jedan kratak period od 70 godina, 11 vekova smo praktično u monarhističkom uređenju, a imali smo 70 godina, ajde kažem, republikanstva. To je pod jedan, pod dva, postoje primjeri u svetu poput Velike Britanije, Holandije, Danske, Norveške, Švedske i Japana, ustavne parlamentarne monarhije sa jako stabilnim društvom i jako razvijenim ekonomijama. U tom pogledu, znači, gledamo na budućnost. Što se tiče nekih, ajde da kažem, naših tradicionalnih srpskih podela, jednostavno nam nisu bitne. Bitno je da Srbija funkcioniše kao normalno, stabilno društvo, a pod monarhijom. I ono što je bitno za naše udruženje, bez obzira što ima i puno monarhista u Srbiji, puno udruženja, odnosno stranaka, mi smo jedino udruženje koje funkcioniše pod patronatom kraljevske porodice. Aleksandar Stojanović i Ivan Jotić, hvala lepo. Hvala. Ostanite još malo sa nama da najavimo jednu zanimljivu, zapravo dve zanimljive pozorišne predstave. Evo, još malo traje emisija, budite još sa nama.